Whakalo whalahi atu hane ha tau tolo tau wala tala tutupu ke lata ia moe awhiawhi nei. Whakamua ko moa mai ai taha whakailoanga mai ia he ofisa he tuhi kupulahi e whakatufonu niwe ke he awhiawhi he maam he aho nei me pehe ai ko e mga whaoa ne moa ai ke tatalu COVID hongfulumahiva ke he motu nā ko New Zealandi whai mātuta kianga ke he motu ko niwe. Kua iloa mai ke he whakailoanga mai he ofisa he tuhi kupu he whakatufonu he hawhai mtahola ua ke he maam he aho nei ke whakailoa. Ko e māma he aho i ne awhi ne mātutaki mai e whahi malolo seno he whakatufonu ha New Zealandi ke he whakatufonu niwe. Mo e talahau ai ko e mga whaoa ne maua he tatalu nei ko e COVID hongfulumahiva ki he motu nā ko New Zealandi kua whai mātutaki anga mo e motu ko niwe. Ko e aho ke ua kia nei he liliua o kalana ki he puipuianga veveheanga tolu, ka e o atu ai e motu ko New Zealandi ke he veveheanga ua. Ko e aho nei, ko e loa ai foki, ko e hongfuluma tolu e tau tangata ko maua ai ke he ngangao nei, mo e tokotaha mai he tau mutu kehe. Ko mene ia, ko e katoa he tau tangata ko maua he COVID hongfulumahiva ki New Zealandi he mga he aho nei, ko e tolu ngfuluma ono. Pai mai ki ai ke whakatuatala BCN mo e ke kafo, ko Dr. Colin Tukuitonga ki he motu ko New Zealandi he maam he aho nei. Ko e mena ne nakai mitagi he tupuanga nei ha ko e mena nakai la maama ko e hoko mai fe e moko ia ke he motu ha ko molea se o aho a New Zealand nakai whai tangata ne ko mua he ngangao nei si kumikumi whakalahi he mga aho nei. Si ha ko pulenga ke tau matakinanga niwe e motu nei ko New Zealand ke muitu e tau hata ki anga he whakatufono no fto ga ina wa oge nga hua hol do lima tui da pa mata pa ngutu ka pe o ke fafo u au ne ge o ge do tolo anga tangata to longa do fang mena pe na ha ko mena mafiko to ha ma to ko fai tangata nga he ai yokalana kai la ilo ki ai community transmission is the risk that we are concerned about. Ko hu ko hane fai pulo ai e tala ke he mga whaoa hanani e tau manatu ke he a ko mena pulenga o ke he takitaki he mutu nei mo e takitaki he whahi malolo sino ke nā kai whai ka kano ke whakapulo e mga whaoa ne moua he ngangao tunguni ne tua haa tokolonga to tangata mo e longa tau mena ni kisia sine e ne ole whamare mori ke ua whakahanoa wangau whakahanoa mo e lali ni ke mai ke manaki tau e mga whaoa nei ke malolo mawhisi alau tulu mo e halau tulu a tau amamna kiang. Kua liu tuai kamata e whanawhana ki he tau manu peka mo e tau manu lupe. Kamata e he aho taha he mahina nei hao kuso ki e whakausia e he aho whakahiku he mahina sepetema. Ko e mga honei kua whiwhili tuai he whanu ikipole he whaitapu kamale ke liu hawhangi e mga hala whanawhana ke lupe mo e peka kamata mai hao taha ia au kuso ke hoko atu ai ke matahiku ha sepetema. Ko e whaitapu kamale ne tau se tau whiwhili anga nei ke he whanu ikipole ha kua tokolonga e tau matakainanga ne kua manakula ke maua i whalo e tau manulele nei ke lata ia mo e tau kai he tau tangata. Mua atu hako e tau mga hako tau tolu ke semo ai e tau koloa maua ke kai e tau mga whaoa tau tolu suka mena ia kua whiwhili ai he whano ikipole he whaitapu kamale ke liu hawhangi e mga hala whanawhana. Ka e mui mai he tau whakatokanga ia ko e ono atu whoki he whainga hua ke whaihikianga ke he mata whakatufonu ne kua whakatoka mai ai he tau taha hiwa whunu maua ke he tau mga hala whanawhana. Ono atu ai ke he mata whakatufonu ia ko e mga hala whanawhana ko e mahina ha Desember ke mahina ha Januari si kua manakulahi e whainga hua ke liliu ke whaihikianga ha kua pihia tau whiwhilianga ke mga hunei. Ko whiwhili ai foki ke he whanu kapeneta ke malikisi hake e tau tutongi he tau matapulu mai he uafulumalima e tā la he tahe puha ke he limongo e tā la he tahe puha. Kua whawhasi foki e tau puha matapulu ke he whā e puha matapulu he tahe tangata. Ka tunga ni ke tau whakahaolanga ia kua whaihata ki anga foki e whahi leo ke he tau whakafuanga he tau matapulu. A koe mga nei
ua ni e puha matapulu ni kua mai kia koe ke whakatau, koe ua whrumalima he tahe puha, ke he 50 e tā la, he tahe puha, he ua 5 matapulu ki loto e puha nei, koe whaulu e tau whakatokatokaanga, ke mumuitua mo e lewe ki atu whoki ni ki hātou tūla tau manulele kua manako ke whailoa atu, ko e tau whakafuanga po ke tau puhala ke whakafua e ta matapulu nei. Tā atu e koe ue puha ia, ko e 50 e puha e matapulu ki loto he puha, mo e ka manako ke maua whoki whalu e tau matapulu, ke lata ia mo e haua takawhanga ke he tau manulele, kua lata ia koe ke lioki mai, po kua hātaki atu ke lioki mai e koe tau ngasi matapulu, ke he whahi leo, tō mai kia i alau tōlu ke liu whakafua atu ua e puha matapulu. Koe kaupaanga he tau whakafuanga nei, koe wha e puha matapulu ke taha e tangata. Nā kai koe taha e whana, ka koe taha e tangata ni kua manako ke maua e tau matapulu nei. Talahau fōki e ki pule e toha iai fōki e tau whakaholoanga he whāhinga hua leo. Ke lata ia mo e tau whakatokaanga ngā hua, mo e whaloa tau whakaholoanga ke whakaako e tau tangata ka uatuai ke maua e tau matapulu. Ko e tau aho ua e kua mole ne kau whalataha atu ai e ikipule he tupe, ko e lilifu ko Crosley tātui ke he taha whanoanga virtual meeting ke lata ia mo tau ikipule he tau Automotive Pacifica ne whahingoa ai koe Forum Economic Ministers Meeting. Ko e whanoanga ni ne whakahoko e he tau ikipule ne he hākelo tula li weki anga ke he tau pasiposi anga tupe, mo tau whaholoanga he ki osi hake tau mumui a hua mo whakawhikau he tau motu, he Pacifica, ko e Forum Economic Ministers Meeting. Ne whakatue he tau tahe ape, hiwa se au himfuru mawhitu. Si matutake ngai ahoko mai ke he mga honi. Longa mta kupula lahi ni whakatu tāle kai mua atu ni hangau ke he maskalea, he ngangau COVID-19. Pia whuki ni mo e whahi climate change, ki ana he matangi, me longa he tau bana tutupu ke he pahata o matangi a whā, tō e lā, me ula he uha, te pahenga mana pia. Mo e ononoanga he tau ikipule, me halo tōru a tau whono ke pule, mo tō tangata usi he motu, ke kau whakataha hangau ia ke tau puhala, ki whakaholu ki mua e ngahua o roa, ke nātum te maskelea ne ko mua mai he ngangau ni ko tupu, lahi ai ke he lalolangi. Kua whai whakamatalaanga fōki e tau matakau mai whāwha he whakatu whono ke he whonoanga nei. Ko e matakau he tau pisinisi ne whahingoa ai ko e Pacific Islands Private Sector Organisation, PIPSO, si pihia fōki mo e tau matakau he tau civil society. Tali au si he tau he whonoanga he tau ikipule e tau kupupuleanga mai he PIPSO, ka matakau e ganatu no private sector, pia fōki mo e civil society, whakau e fōki e takau ha niwe ni hukui ha tōra motu, ha koe tau manatu whakise mai he private sector, koe mai esta pia whoki ni mo sianu heke laulahi tau NGOs, ko mai ki ai ke whoki atu ke he whanoanga mo e kotalia laulahi, ki matutaki mo e ngā hua o roa, ma huinga lahi e takupuia ki ngā hua o roa e whakatu whono, private sector, NGOs, ki he lekua nei kua tupu, mo muitua whoki ke he tau mta kupu whono neo moi he pohana kai ki sia giai. Haia e peha ne lata ke ka hua whakamakaka ke ki sia au roa mo i tatai e tau mana tuanga e tau whaholoanga ki mua. Pehe e ikipule ko tātui ko e whakahikuanga he whonoanga ko te lia ki ai e tau ikipule ke mātuta ki e tau ngahua kau whakalataha mo i ngahua auloa ke mai ki ai ke kau tū e tau amana ki anga ke he tā whakatokaanga ni whahingoa ai ko e 2050 Strategy for the Blue Pacific Continent. Kua whai whānau fōki e tau ikipule ki he tau motu he Pasifika, ne whakahoko e he whahitau pukamali, ne kau whakalataha atu ki ai e ikipule ke he pataanga he tau whahinga hua mai tau kolonga tufunga sia, ko lilifu ko mana ainu. Ke whahitau pukamali ne whakahoko e taha e tau whanoanga, he tau ikipule ki he tau whahi po ke tau walatahi. Mo atu ki he tau tūtaki ki lalo he fo he Foreign Fisheries Commission, po ke matakau ne leweki ki he tau ngā hua mo te whakatakatakaanga ki he tau walatahi he atu Pasifika.
si whakatutala ai mo tau iki pole lilifu mai he tau motu takitaha pia whuki ni Australia mo New Zealand ke he tau lang mataianga ne kua moe niwe. Hako e tau koloai mai he tau walatahi tunga ni he loa e tau tolu, nā kai lohi ha tau tola walatahi ke whakatatai atu ki he whalu e tau walatahi ki he tau motu atu Pasifika. Ka koe haia e tau whakatutalanga me tau tupe he tau iki pole. Hako e wahane ko hoko mea tau tolu ki ai mai ngā ngāo ke lea nei, ko uka lohi ke matutaki mitaki e tau ngā hua po ke matutaki e tau whakatutalanga. Hangau ni ke he tau tupe moua, koe laulohi he tau manatu haniwe, ke mai ke haniwe ke tū mau e moua tupe mai haniwe, mai he tau whakatutalanga nei. Loa whoke tau tolu, nā kai tū whoke haniwe koe taha e tau tutaki ki he whakaholoanga ne pehe koe parties to the Nauru Agreement, po ke P&A, he laulohi e tau tau nei loa. Si ukalai whoke haniwe ke moua e tau langmatai, laulohi tunga lau tolu e tau motu ne kua tutaki atu ki he kautaha nei. Si koe laulohi ke whakatutala mo e whakakise e tau mena po ke whakakise e tau koloa haniwe mo e tupe kua lata ke moua. Talaha mai e iki pule ko ainu, koe whanoanga ke hongfuluma fitua kia nei he tau iki pule he matakau nei, mo e longa e tau matakupu mahuinga ko whakatutala ki ai, mua atu ke he tau mana tutupu la ngā kina hako ngā ngāo COVID hongfuluma hewa ko au fia ai tau motu he tau ngaho nei, mo e laui ai e tau mana moua he tau motu he Pasifika. Tupe lai whoki hako e tau tangata kolokolo wao ne wha o mai ke tau walatahi atu Pasifika mo e ote mo ke fusi tau ika, ke atu Pasifika ka kai, nā kai loa tau tolu, ke he tau motu ki iki tonga niwe ha kua nā kai whai koloa ke lele atu tu mau mo e kise po ke ono atu ke he tau walatahi. Si koe whalu tau mena ia ne kua whakatutala, e tau takitaki po e tau iki pule he tau whahi fusi ika, mo e manakulahi ke kau whalataha. Hako e kau whalataha, koe mena nei e ne mua ke moua e holomitaki he tau ngahua. Si maike ke whelango matai aki, e tau motu ne kua lalahi, mo e tau motu ne kua kiki. Ke he ono ke tau ka male, lahi maha ke lang matai hani we, ke watu mai whakatutala ki tau motu lalahi tunga i e motu ko Amerika. Ne moua mai ni we longa i tau tupe. Talia ai he tau iki pole ke whakatumau e tau ngahua, mo e anganga kau whalata he tau motu Pasifika, ke fuhi ulu au loa ke le veki mo i pui e tau koloa tufungasia ke he tau walatahi he tau motu Pasifika, pia foki mo i tau munuina ka moa mai ai. Si pihia e tau walatala tutupu ha tau tolu ke lata ia mo i awhiawhi nei, munuine po no no wha.